Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Kristo Yesu. Ndabashuhuje aho muherereye, ndashuhuje aba mu Burundi, aba mu Rwanda, aba mu bihugu by'Abarabu, ababa muri Amerika n'aba muri Australia, ababa muri Canada, aba muri Norvège, aba mu Bugande no muri Kenya no muri Tanzania, muri South Africa, ababa mu bihugu bya Sudani. Ndabashuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazana ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu Migani igice ca mbere ku murongo wa 24 tugeze ku 28. Yesu nashimwe cyane. Mwene data nshuti urimo uranyumviriza, ndakwinginze buno butumwa bwiza uzuburangiza, kubera ko ni wowe bureba, ni wowe bureba. Buriya iyo ijambo risohotse ntabwo riba risohokeye ubusa, hari uwo Imana ibishaka kuroba inyuze mw'iri jambo. Yesu nashimwe cyane. Umuntu rero ashaka kurobwa n'iri jambo arashobora kuba ari wewe. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana muze murangiza buno butumwa bwiza. Haleluya. Nivuga butumwa ni kugira ngo Yesu Kristo nawe aronke abamukurikira. Murabona ko Satani amaze kugwiza abantu benshi kandi n'abandi akibakura mu gakiza akabajana. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana nukuri wumvize ubutumwa bwiza kugira ngo na Yesu Kristo nawe ubwe aronke abaroba. Inzira ifunganye n'inzira ntoya cyane, ni inzira ifunganye nyine. Inzira yagutse nayo ni inzira mbese yagutse. Yamara abantu benshi barimo baranga kunyura mu nzira ifunganye, bakanyura mu nzira yagutse. Mwene data urashobora kuba uri mu nzira yagutse, niyo mpamvu ijambo riguma riza rikuburira kugira ngo uve mu nzira yagutse, hanyuma wunguruze utere intambwe uje mu nzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye nayo ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Haleluya. Reka dusenge Imana hanyuma twibandanirize. Uwera Mana, Data twese mu ijuru, ndi imbere yawe nyakubahwa Kristo. Ndakwinginze Yesu Kristo, imbabazi zawe zimbeho. Uwera Mana nyine icyubahiro, ndakwinginze unyemerere maze nasame nawe uvuge. Haleluya. Data twese mu ijuru, ndasengeye umukobwa, umusore, umupapa, umumama ari bwumvirize ijambo ryawe. Mana ndakwinginze ubagire neza. Abafite imitima ikumantaye, ndakwinginze ugende uyoroshe. Haleluya. Mana Data mu izina rya Yesu, ni wowe wafashe umutima wa Faraho urawukomantaza. Mana ndakwinginze, byaciye binyereka ko n'imitima ikumantaye woyorosha ikaba nk'inyamanyama. Ndakwinginze abafite imitima ikumantaye, Data wa twese mu ijuru, ndakwinginze ugende woroshe imitima yabo maze ijambo ryawe ryinjire. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Urakoze Data, umwuka wawe abe muri nge maze nasame nawe yibwirire ubwoko bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Mwene Data uri muranyumviriza, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana buno butumwa bwiza uburangize. Haleluya. Uburangize nukuri. Hari ikintu nabonye, iyo abantu barimo barumviriza cyangwa bari kwareba amafilime, bareba amafilime bakayarangiza kandi bagaca bashaka kureba na parti 2, parti 3, parti 4, uko ibice bikurikirana bashaka kubireba bakabirangiza. Nubwo yaba ari filime imara isaha cyangwa isaha 2, baricara bakayireba bakayirangiza. Ariko ubutumwa bwiza bumara iminota 18, iminota 30, iminota 40, iminota 20, ntabwo baba bashaka kugira iki
kubwumviriza ngo baburangize, yamara satani yarababoshe, satani yarabibye. Noneho rero ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mukurikirane buno butumwa bwiza. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Ko nabahamagaye namwe mukanga, nk'abakura ntihagire ubibabara. Kamanze mpagarikire k'uyu murongo wa 24 ngo ko nabahamagaye namwe mukanga, nk'abakura ntihagira ubibabara. Haleluya. Ngo yarabahamagaye, umwami Yesu yarabahamagaye, data wo mu ijuru yarabahamagaye, ariko mwebwe ntabwo mushaka kwitaba. Yesu arimo arahamagara atarobanuye ku butoni. Arimo arahamagara wewe musambanyi, ahamagara wewe mucuraguzi, agahamagara wewe wikinisha, agahamagara wewe mujura, agahamagara wewe mubeshi, agahamagara wewe mwene data muranyumviriza, wewe ukora ibyaha bitandukanye. Yesu arimo araguhamagara kandi amaze kuguhamagara igihe kirekire, waranze kumva. Ese noneho ko Yesu Kristo abahamagara mukanga kumva, mushaka z'abakorera iki? Ntako atari karagira. Umwami Yesu ntako atari karagira. Arasemerera anyuze mu bakozi be, buriya bari karakuburira. Ubonye umuvugabutumwa aje kukubwira ijambo ry'Imana, ugasanga cyangwa se mwumviza iryo jambo ry'Imana, ukumva barimo baravuga ibyo uri murakora, we uramenya mwene data, ni Imana ibiri kirakuburira. Imana irimo irakuburira. Imana ntinezerezwa nuko umunyabyaha arimbuka, ahubwo Imana inezezwa nuko umunyabyaha ava mu nzira ze mbi akabaho. Ariko noneho mu gihe wanga kuva mu byaha, uri umupfu mwene data. Ese ushaka ngo Yesu azabagire gute? Yesu arimo arahamagara abatinganyi, baranze kumva. Hariho n'ibintu nukuri ndeba bapostinze kuri YouTube, nkabona abasore, abagabo bihinduye, bambaye amajipo, bambaye ibitenge, bambaye ibitambara, abandi amanuze menshi, biki byose, ibikofero byiki byo, mbese amarangi, abagabo n'abasore kabisa, ngo barimo barakina amafilime. Ese mwene data, buriya ko wambara iyo myenda ukikora n'ibyo, ukisiga ibyo, mbe urazi ico uba wabaye cyo mwo mwanya? Reka ndababwire, ibyo bintu muri ko murakora n'umwuka w'ubutinganyi. Uwo n'umwuka w'ubutinganyi, n'umwuka w'ubutinganyi. Mubikora mubinezerewe, bikava mu mitima yanyu, mbese mukabikora mukisiga amaranga, amapudere, biki byose, imyenda y'abagore mukayambara ngo muri ko murakina amafilime, mukigira abagore mu buryo bw'umubiri. Reka ndakubwire mwene data, gukora ibyo uramenya, iyo uri murakora ibyo bintu, Imana irasesemwa ikabishaka kuruka. Iyo uri murakora ibyo, Satani aba ari muranezerwa, kubera ko uri muranezeza Satani. Imana ntiyemera ko umugabo yambarana n'umugore, cyangwa se umugore ngo yambarane n'iki n'umugabo. Imana irabyanga. Uko kwambarana bisigura iki? Umugabo ntakwiye kwambara amajipo cyangwa amakanzu cyangwa ibitambara cyangwa ibiki by'abagore. N'umugore ntakwiye kwambara umwambaro w'umugabo, iyo ipataro ntakwiye kuyambara,
kubera ko ababaye igisesema kuwiteka. Ariko mwebwe by'ukuri murazi ko Imana ibyanga, murazi ko ibyo bintu Imana ibyanga, ariko mukaguma mukabikora pe, mukora ibintu bibi kandi muzi ko ari bibi. None se buriya murafite icyo muzavuga? Ese muzavuga ngo ntabyo mwari muzi kandi mubizi? Muzavuga ngo ntabyo mwari muzi, ati mwami ntabyo nari nzi ko ubyanga, kandi biri muri Bibiliya? Iryo jambo riri muri Bibiliya mwene data. Imana irabibuza. Ariko niba ari gushaka amafaranga, yewe ikigirwamana cyitwa ifaranga n'ukuri, ego murazi kugisenga basi. Ikigirwamana cyitwa ifaranga kigatuma mukora mu byo mutokoze. Ugasanga umusore ngo yambaye ijipo n'inkweto zihagaze, ngari mwarasetsa abantu. Buri urazi ko Satani ari mwaranezerwa kubera kuri murakora ibyo akeneye. Ibyo uri kurakora nibyo Satani akeneye, kandi urimo urakwiragiza umwuka w'ubutinganyi. Urimo urakwiragiza umwuka w'ubutinganyi, kuko uzakureba umusore cyangwa umugabo wambaye uko kuntu, nawe azumva bikunze nawe abikore. Azumva bikunze nawe abikore. Yamara ntibamenye ikintu cyo kiratuma ibyo bintu mubikora. Ni Satani, ni umwuka w'ubutinganyi. Ifoto yawe bayifashe bakayijana mu batinganyi. Ese wumva bovuga ngo ndi umutinganyi kandi ariko wambaye? Reka ndababwire bene data, mushaka amafaranga nimugende mukora akazi, nimugende muhingira abantu, nimugende mbese mugira iki mukora ubuzi, mugende mufasha abantu bavuye guhaha mubatwaze. By'ukuri mujye ibyo mwakoreye, mureke kwamamaza ubutinganyi. Muri ko muramamaza umwuka w'ubutinganyi, ubabonye abikunda uwo mwuka ucumwinjiramwo nawe abikore umubonye. Nukuri ibyo bintu byamamaye cyane, byamamaye. Mama abavuga amajwi nk'ay'abakobwa kandi abasore hari n'abagabo. Ese mugira ngo Imana irabanezerewe? Niko muri ko muragira? Imana ntinezerewe. Iyo irimo irabona umuntu yaremye arimo arikoza nk'ibyo, Imana ntinezerewe. Gusa reka ndakubwire mwene data, murakora ibyo nubivemo, ntuzubipfiremo, kuko niwabipfiramo uzarimbuka. Namwe bamama bakobwa, reka ndababwire, murazi ko kwambara n'abagabo Imana itabyemera, ariko muguma mubikora. Mwambara amapataro, bamushaka kwerekana amatako, bamushaka kwerekana amabuno, mbese bamushaka kwerekana imibiri uko Imana yabaremye, hanyuma musambane n'abagabo aho muciye hose, mwambara imyenda itari yanyu. Reka ndababwire ngo upfiriye muri iyo pataro ni wihane. Umuntu wese ari mwarambara imyenda atariye yihane, asaba Imana imbabazi, yihane by'ukuri. Kuko mugize umwaka mukabipfira, mureka ndakubwiza ukuri mwene data, ugize umwaka ukabipfiramwo, mbona urupfu ruza giturumbuka. Ugize umwaka ukabipfiramwo, feri ya mbere aho wakoreye niho waje. Ntubona ko wikumwe yambika imyenda y'abagore, isi ikabataka ikabakomera amashi? Mwebwe muri ko muramamaza umwuka w'ubutinganyi. Uwo n'umwuka w'ubutinganyi niwo muri ko muramamaza, hanyuma uwo mwuka uzareba mu minsi iri imbere. Mwene data, uyu munsi ni tariki zingahe? Ni tariki 6. Uyu munsi ni tariki 6. Muzareba mu minsi iri imbere ukuntu abagabo, abasore bagiye kuzambara imyenda y'abakobwa cyangwa abagabo nyako y'abagore, kugira ngo
bashaka amafaranga, muzabireba nta nubwo binatinze. Abagabo biyambara imyenda y'abagore bagiye kwiyongeranya. Uwo n'umwuka w'ubutinganyi urimo uraja mu bantu, urimo urakwiragira mu isi, urimo urakwiragira mu isi. We niwabona umuntu yambaye ijipo ari umugabo, akambara igitambaro ari umugabo, akambara amahera n'ibiki byose, mbese uramenya nubwo zaba arimo arajya arakina amafilime, uwo n'umwuka w'ubutinganyi azaba arimo aramamaza. Umwuka w'ubutinganyi mbese ugiye kwamamara ku isi. Gusa reka ndakubwire mwene data, urafite amahirwe yo kwihana, urafite amahirwe yo kuva muri ibyo bintu urimo urakora, kugira ngo Imana ntizigukubite. Mubikora munezerewe, ariko ntimumenye ikiri inyuma y'ibyo bintu. Ni umwuka w'ubutinganyi. Iyaba wasobanukirwa ntago wokora ibyo ngibyo. Kweri kwambara ijipo y'umugore, kwambara igitambara, amahere, ni ibintu byose mukisiga imishatsi y'abagore, ni imyenda ubusutiya mukambara. By'ukuri ndabwije ukuri, amaso yanyu arahumye. Satani yamaze kubatwara ibitekerezo, ntimugitekereza neza. Niba utekereza kwambara ijipo n'isutiya, ugatekereza kwambara iherena n'intuze n'ama makeup n'ibiki, ugatekereza no kuja ku mashusho media ngo gukina amafilime wambaye uko, ndakubwiza ukuri ntago ari ibitekerezo byawe, ni ibitekerezo by'abadayimoni. Ni ibitekerezo by'abadayimoni. Gusa reka ndakubwire ngo Imana irimo iraguhamagara. Imana irimo iraguhamagara. Imana iragushaka. Uve mu izo nzira zawe mbi kugira ngo yizeho. Yesu natugire neza. Gusa uri n'ugutwi niyumve ico Umwuka abwira itorero. Mwareba ayo mavideo yabo mugaseka mukanezerwa, ntimumenye ko ari umwuka w'ubutinganyi urimo uragira iki, urimo urakwiragira mu isi. Umwuka w'ubutinganyi urimo urakwiragira uburyo butandukanye. Haba abatinganyi baratingana, ariko noneho n'ubundi buryo Satani arimo arakoresha. Umwuka w'ubutinganyi ukwiragire mu isi. Bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimwemere kunyura mu nzira ifunganye. Mwemere kunyura mu nzira ifunganye. Niba mudashaka kuyinyuramo, muzayishaka muyibure. Hazagera igihe muyishaka muyibure. Ko nabahamagaye namwe mukanga, nkabakura ntihagire ubibabara. Mukagaya inama zanje zose, mukanga kwihanikiriza kwanje. Ahangeze ku murongo wa 25. Mukagaya inama zanje zose, mukagaya inama zanje zose, mukanga kwihanikiriza kwanje. Ngo mwagaye inama ze zose. Izo nama ni zihe? Nizo ngizo zo kubahamagara ngo muve mu butinganyi mukanga, muve mu bucuraguzi mukanga, muve mu kwiyambika ubusa mukanga, muve mu kwihindagura mukanga, mukicana idayimoni gitwa ngo Imana ireba mu mutima gusa. Imana irabahamagara, ariko mwebwe mwigize nk'abatumva. Kubera isi niyo iri kiratuma mutumvira Imana. Isi niyo iri kiratuma amatwi yanyu apfa. Isi niyo yababoshe, irabafite ukunguko. Isi reka nakubwire mwene data, iyi si iri mu kurangira. None yarangira wowe wakunze isi, wumva uzacujahe? Uramenya iyi si zakwihakana. Iyi si mukunda, iyi si muzareba. Murayikunda, mwayiboheyeho, ntimushaka kuyirekura. Ukunze ubusambanyi ntubukunze isi.
uri umucuraguzi ntubukunze isi, uri umurozi ntubukunze isi. Birababaje, ubukunda isi wese ntashobora gukundana n'Imana, ntashobora gukundana n'Imana kandi ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwene data ico no guhanura niki? Va mu nzira zawe mbi, mwihane by'ukuri, mwature, mwihane muve mu nzira zanyu mbi, kuko muzi igihe mumaze ico mushigaje ntaco muzi. Mwihane, murihindagura igisuko mu mutwe, murafite igisuko mugasha mwitambara, ubupudre bw'umweru mukisiga, ubukanta mugashirako. Reka ndabwire bene data, abandi bakisiga ubuntu zenye uburangi butagaragara ku nzara. Ese uri murabesha nde? Uri murabesha umwana w'umuntu ariko ntikumurabesha Imana. Gusa mwari mukwiye gutandukana n'ibintu bibi. Nimutandukane n'ibintu bibi. Wewe ugisiga irangi ku nzara, tandukana n'iryo rangi. Wewe ugifite igisuko ku mutwe, tandukana n'ico gisuko. Wewe ucambara iherena, tandukana n'iryo herena ryawe. Wewe ucambara amarangi muntu uzinye ku minwa, tandukana n'ibyo bintu. Wewe ucambara ipataro, tandukana n'ibyo bintu. Tandukana n'iyo pataro yawe. Haleluya. Nutandukane n'ibyo uri murakora. Imana ntibyemera, Imana ntibinezererwa. None ni kweri kuguma ubikora kandi ukitwa ngo uri umukristo, ngo uri umuririmbyi. Utwo tujipo, utwo tumini, utwo duki, utwo tuyunguruzo, utwo duki, imyenda igaragaza amabere, ibigaragaza ibitugu. Reka ibyo byose mukabyambara, mukaguma mukora umurimo w'Imana muzi ko mutera Imana iseseme. Reka ndakubwire mwene data, wari ukwiye guhinduka by'ukuri. Niba uzi ko uri umukristo kandi ushaka kuja mu ijuru, teramira ubugingo. Tugeze ku mugoroba, teramira ubugingo. Nubuteramire mwene data. Mukobwa uri muranyumviza, teramira ubugingo. Musore uri muranyumviza, teramira ubugingo. Mupapa uri muranyumviza, teramira ubugingo. Nawe mu mama, teramira ubugingo. Bareke kukuyobya, bareke kukubesha. Kuko uri ari mwarakuyobya, ari mwarakubesha. Nta juru afite, pasiteri wawe nta juru afite. Ijuru sibyiwe kandi nta nubwo ari we yanakuremye. Si we yakuremye. Teramira ubugingo bwawe, buteramire ubugingo bwawe, kuko buri muntu ku gatwe ke. Buri muntu ku gatwe ke. Haleluya. Yesu natugire neza. Dusome ku murongo wa 26 ngo nuko nanje nzobatwengera mu ijigo mu gihe cy'ibyago byanyu, nzobitamba ku muvyimba agatengo kabafasha. Ano n'amagambo ari karabwirwa n'abantu banze kumvira Imana. Haleluya. Ngo nuko nanje nzobatwengera mu ijigo, ibyago bibafashe mugataka izirebera hirya, agatengo kabafashe izisekera, izabatwengera mu ijigo. Reka ndakubwire mwene data, buri muntu arakeneye Imana. Nta musi numwe wobaho udakeneye Imana. Ati Imana afasha, Imana afasha biriya. Ariko noneho Imana izabasekera mu ijigo kubera mwayininiye, mwanze kuyumvira. Umwanzi w'Imana ni icyaha. Aho wicaye hose umenya ko umwanzi w'Imana ari icyaha. Nimuhindukire muve mu nzira zanyu mbi. Some ku murongo wa 27.
agatengo kanyu kabafashe nk'igihuhuta, ibyago byanyu bibazingazinze nk'agashururu. Guhagarika umutima n'ubusinzikare bibashikiriye. Niho bazontakambira ariko sinzobishura. Bazondondera ubudahumeka ariko ntibazombona. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Muzayirondera ubudahumeka, ntago muzayibona. Ibyo muzaba mwakoze, ibyo bintu bibi muri ko murakora, ibyo bizatuma mutabona Imana. Yesu natugire neza. Gusa reka ndakubwire mwene data muranyumviriza, uyu ni umwanya wawe wo kwihana. Uyu ni umwanya wawe wo kwihana. Uyu ni umwanya wo gutandukana n'ibibi. Uyu ni umwanya wo gusaba Imana imbabazi. Uyu ni umwanya wo kwitandukanya n'ubusambanyi. Uyu ni umwanya wo kwitandukanya n'ubujura. Uyu ni umwanya wo kwitandukanya no kwikinisha. Uyu ni umwanya wo kumvira Imana. Haleluya. Yesu natugire neza. Tugiye gusenga Imana. Urashobora kuba urimo ugikora iby'Imana yanga, nubwo waba uri umuririmbyi. Mwene data, reka kuraba ngo uri umuririmbyi, ibyo ntaco bivuze. Reka kureba ngo uri umuvugabutumwa, ibyo ntaco bivuze. Reka kureba ngo uri umudiyakoni, ibyo ntaco bivuze. Reka kureba igiti ufite mu rushengero, ibyo ntaco bivuze. Ntaco bivuze. Ibyo byose bizarangira mu isi. Kuko kwitwa pasiteri, reperezanta, apotre, kwitwa umuririmbyi, umuhanuzi, kwitwa diakoni, ibyo ntago ari byo bizatwara umuntu mu ijuru. Kuvuga ubutumwa kwa cyane ntago ari byo bizatwara umuntu mu ijuru. Kuvuga ngo ndahanura bigasohora, ibyo ntago byo bizatwara umuntu mu ijuru. Kuvuga ngo nderekwa ndarota ngira ibi kindasengera umuntu agakira ndagira ibi, ntago ari byo bizajana umuntu mu ijuru. Mwene data, teramira ubugingo. Tugeze ku mugoroba, ubugingo bwawe buteramire. Reka kuvuga ngo ndi kanaka, ibyo bya kanaka shyira ku ruhande. Reka kuvuga ngo uri pasiteri, iryo zina pasiteri byatumye abantu birya, shyira ku ruhande. Iryo zina ryitwa pasiteri, shyira ku ruhande. Teramira ubugingo, kuko iryo zina ntabwo iryo rizagutwara mu ijuru. Niyo mpamvu ndakubwira ngo shyira ku ruhande. Apotre, izina ngo ndi apotre, shyira ku ruhande. Izina ngo ndi umuhanuzi, mpanura bigasohora, ibyo byo gusohora, ibyo byigishira ku ruhande. Teramira ubugingo. Teramira ubugingo. Ngo ni bose bamuvuga ngo mwami mwami, ariko ntago ari bose bazinjira muri paradizo. Kubera iki? Kubera ibyaha bakora. Abamuvuga ku munwa gusa, abavuga Yesu bakaja no mu by'isi. Teramira ubugingo mwene data. Teramira ubugingo. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Yesu aje nk'umujura. Yesu aje nk'umujura. Teramira ubugingo. Iyo bakwise pasiteri urishira hejuru, iyo bakwise reperezanta ukishira hejuru, iyo bakwise apotre ukumva umuntu akomeye, iyo bakwise izina ry'isi, izina ry'isi, iyo bari kwise wumva umenga urafite. Reka ndakubwira, ibyo ngibyo shira hasi, ca bugufi. Menya ko Imana igushaka gukiranuka. Menya ko Imana igushakaho gukiranuka by'ukuri.
ntuvuge ngo ngiye ngo nkora umurimo nkora umurimo reka ibyo ntacyo bivuze, ntacyo bivuze. Bakwita kanaka ukumva muri wewe oya garukirizaho icyubahiro n'ikimana yo mu ijuru. Garukirizaho, reka kwisha hejuru. Abisha hejuru Imana izabasubiza hasi. Tuza shaka ubugingo, shaka Imana yishake bigishoboka, yishake bigishoboka. Haleluya. Nushaka Imana bigishoboka. Mukobwa uri murandeba, ako kajipo kagera ku mavi wambaye, ese uzagatwara hehe? Ko mbona abakobwa ubu mbese ni nka bose usanga bambaye utujipo tugera ku mavi. Utujipo tubafashe, uzadutwara utwo tujipo? Ese nubona ko ari Satani yabizanye? Ni Satani yazanye ibyo bintu bene data. Ese mwakangutse, muve mwitiro murimo, mumenye ko Satani yabateze. Iyo myenda yo igaragaza no ku mabere, muzayijana hehe? Iryo heri muzarijana hehe? Uwo mushatsi utari wawe uzawujana hehe? Ico gisuku cyo gitutu ufite ku mutwe uzakijana hehe? Iryo sheni wambaye uzayijana hehe mwene data? Iyo jipira kayunguruzo uzayijana hehe? Iyo pataro uzayijana hehe? Nta munsi n'umwe ndumva umuntu avuga ngo neretswe mbona abamama bambaye amapataro mu ijuru. Nta munsi n'umwe ndumva ngo Imana nyeretse abamama bari mu ijuru bambaye amapataro. Wapi? Kandi ababwire bene data, nimushake Imana igishoboka kibonwa. Nimushake Imana bigishoboka kibonwa, muyambaze kiri hafi. Igihe kiraje, dore umunsi uraje waka nk'itanure. Abibone bose n'inkozi z'ibibi uzabatungura. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye ko aya magambo ushikirije. Ndakwinginze Yesu Kristo yaherekeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagire neza.